lemdo sistar kirunyam ki balai poi sistar baya balai operasional balai provincial kiwairu ki provincial kiwai ki serunyam ki bala ai ku balai gerbang ki naru bi sini mata ka sengiru lomba ki noi kumat ki balai wan balai ku balai pibaro ki sistar ki balai poi lang ya pibaro ki notai balang berkuju ya pibaro ki prabangai nak di Paris juga pani ki Paris ki balai poi lang nak di resi te nomor tatin bonangi laknar steng lai tangan te ngalong jerong su dan gibere juga ong nadu ba pemana bishop jumpa kesu kesu te menin kesni aden bola awai ke cikurku awai ka te bola lenya kalbari berarti bor Paris te bobot juga isudur tentu apa ya Paris dah bisa ngasong badai persembah laklet te kamare skobra kali loy no kijai apa di tisha di berit tengah hiar sepo beli rakam sumber perusahaan bo dari nanta dan dia kenduk enak ki om shake seperti pada filaklet kio biasa cerong di kong biar kesok saya sepo keren no ya kata betul ketang shop kembang te ane apa lelekot dari senang gua lah kaya ane apa lelekot pada bad imei om ba kaya kapur bon kit pan lalu nuswa kita main klaim terai dia berada bon kit pan lalu pahayien kan hian aku tak từ dokter Dominic đến đó từ ai kerting bentuk kerting dah kerting kepada menta pengadan nomor Malaysia dokter Dominic sang tadi dispensary di mai badan TV nang kong lai lekot ibaro saya sedang nonton mai yang lebih World Cup ha po kayen cui ibu yui kamera Malaysia pe TV te ane nang ta ngal school po salat kelas A kelas B nomor bangatin punda di nota na salat pwede school sebelum tanding kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 terai kelas 4 apa kentu seperang lalu school terbaro lagi school di lekon kentu seperang kelas 4 kelas 5 ane momen kelas 5 mau kelas 6 momen ane po Paris ata kelas 7 ane sebenarnya aduh banda poi di sedian kiji dua bagi cikule apa sebenarnya te ngialay function kam laygon mga kanontoren marway kanalaklan no kadian mangilayawan function kam layawan hai te laday sa balik kita ka seminary experience simple te kita ki argot perlok ti ong ngi do bilisyu tengaru ang ngalay chup no marway ho kanlay chup hingaru kadian ata pada roban sawen di bolong pris lasdang school na to kapor ti khot nga office ti ong meperkat kuno sa mga tagalay seminary kembali ke Malaysia, tolong bagi perlok berangut ke Malaysia. Perobat yang berpalong pada tanam tak perlok. Kaya tapi kasur perobat ke khor bahat dan lah piu ingin banian kemana. Kapuannya Malaysia sendiri, kapuan. Tadi nang ta yang kira-kira tak ada asli libu dari keren di perbitar function, klaim lek tak sebenarnya experience dan bak perbitar function isbun dari Isya balalecconya sebenarnya. Dalam poya sebenarnya kita kecil kencaian ke pemdan pertaisu. Mana kasih ni kian ucap teres ni apa ya kabos buan selekon. Kesulitan bok kayu overlock ipadar sembilan berthom ngagalai kelas 7 ber sembilan duan PUC kelas 11 mau mata. Te ya kian lang berangut si teres ber sembilan ruyam ngaruyam. Kado ba en nang krok lagi-lagi. Mata ilang kata berangut. Ilang kata berangut. Dan dari lecoy na to nga po sebenarnya ngibawan ng kendong nang paray. Jadi tadi awa dawan na hikay school giyan yung play sar no. Kada po sebenarnya habi wish good morning, good afternoon, good evening. Te hadi nang ta ban ako igas gi layag mo taw porolok ko kayay kay for break. Kayay kay for break. Te wong come. Let's go for a walk. Te come to stu hiwa, no? Lay. Sukain pula sunak kendir. Berapa yang tahu what is your name? My name is Bernard. Lah sukain lah sunak pada kendir. Tadi nak tahu how are you? Ngaklam sutuju. Tadi ngaklam sutuju tuli dia oh how are you? Ngaklam you shall how? Ya lah dia. Ya lah betul kita isi ya kedua sebenarnya kita. Tadi nang tu kita di perlok di mana senang nanti kibaya I mesti yang apa tambah. Kalau orang ibu nak kabos, yang ibu nak kabos lah syai, yang apa lah sisri, lah sisri yang ibu nak kabos, yang apa dia tayo,
Nitai cengap bagi ai Mesir teng paralog aduba baju bahasa sebenri benungku asyik rubanwan. Raya besdang kalau kumta. Teng ai kebelai baro bagi bahasa sebenri bagi ai Mesir maka tokopor yo perlong ngaban yai ne sebenri pak du kene kleman. Teng kebelai sibon sai senpan bi baro kebelai poilang kan negeri terpangai ibarat kesyan rambak pada pukre jadi para bangai juga bersih lekat bara dan di bara lawan nak lagi kecil air Mesir jadi belai nak berku berdoa di bara ada keciwan lang film taksi air Mesir bayang belai berku di bara kepang ya Bishop Wilbur ya Father Richard Propius bayang bara film dong tadi dengan tim belai sibuk